March 2025 kwenzekile ukuthi ngolesibili ngiphuca isibhamu kodwa ke emsebenzini kodwa ke ngaphandle kwesizathu namanje isizathu angasazi nabaphathi bama bangiphethe station abakasazi ababesithathile bathi bethunywe ngabaphathi babo khona futhi emsebenzini angaliki nalutho lento yenze bayathatha umhla ka18 nami ngafila uncomfortable ngamhla ka18 ngabona ngathi kulala esikhundleni engijwayele ukulala kuso ngeke ungisize ngathola ke isikhundla esinye ekseni ngithe ngibuya khona sengithi ngizolungisela ukugeza hayi ngifica ukuthi hayi ke kudutshuliwe endlini engilala kuyona kudutshule efasteleni bhekusombhedeni kwakwa so nje inhlamba eziningi futhi kodwa ke angisho ukuthi angisoli umuntu kulokho ngoba angangekho kwenzeka leyo nto ayekho futhi umuntu engamkhomba njengomsolo angazi ukuthi kwenzakalani so izolo kangenanga emsebenzini ngomhla ka19 kodwa ngabika kubaphathi bami ukuthi ngivelelwe inkinga nje ngalivuliwe ke icala emaphoyiseni aseduzane icase number ikhona kwa right kodwa ke manje kwaphoqa ukuthi manje ngoba impa ngiyibona iqhamuka ngapi kwaphoqa ukuthi ngibe sekubhaceni namanje ngikhuluma nje ngiphume ekubhaceni futhi ngiyakhona so ke namhlanje ngafonela uMasteshi ngiyambuza ke uMasteshi inkinga yami ngikubikelele izolo into yesibhamu ithini khona nokuqhamuka ngesibhamu ngoba lento yami ongaphephi iyanda angisho ukuthi mina ngifuna ukutedwa kodwa ngifuna ukwazi ukuyivikela njengoba njengamanje isibhamu sithathiwe nithi nani anazi isibhamu sithathwe cishe 2 days ago sathe nge18 namhlanje umhla ka20 kodwa bathi abazi namhlanje ukuthi sesithathiwe leni so ke angisafuni ukuyikhuluma ke le ndaba ukuthi uvezini ukuthi umuntu ucompetent kangakanani angisekho lapho so ayikho into angigcine sengena choice ke makuthi ngizomela ngivike zonke izinto ngezandla ngoba mina ngicabanga ukuthi ngakhona ezinye izinto enganazo nje eceleni ngaphandle kwempe ethinta umsebenzi ayikho ke impe enginayo ngaphandle kwethinta umsebenzi engicabanga ukuthi nje ingakhona kodwa ngitheka ngenza into elula ngoba ngina choice angihambe ngibuyele station ngiyofaka i-resignation letter kuzela amadokodo azophuma egameni lami ngazi ukuthi akupheka ngiphenye idokodo mhlambe ke manje ngazi ngisale nakho lokho engingakwazi kwenziweleni ke lokho ukuthatha isibhamu namanje ngisalindileke kuze kodwa sengifuna ukuhlolisa inhloko nesixhandi manje ukuthi ke ake ngiphume endabeni nomsebenzi yokuphenya amadokodo ngoba mhlawumbe nona ngifaka inkingeni yokuthi ngaze kube khona ukuhlaselwa okukhona mhlambe ke ngilindele ukuthi ekugcineni ngicine ngiphendulekile ukuthi isibhamu sasithathwe lana ngoba namanje abaphathi bami umhla ka20 bathi namhlanje abazi so ke lento yebullying abantu abayazi into ekhona emsebenzini especially if you are a junior and then ithi injalo kube nama division akhona even uma seniors kungabikho zokwazi ukuthi akukhulumele ngenxa ama division akhona kodwa ke lokho angisho lutho ngakho kodwa ke nje ngizama ukuveza ukuthi into ethinta amacala ngabe ngisahlanganiswa nayo ngoba alikho icala engisaqhubeka ngeliphenye ngifaka i-leave ngafaka i-resignation letter ezoba effective from 1 May 2025 so nje from now ngizobe ngilive into emele ngifocus kuyona ukuthi ngibone ukuthi ngivikela kanjani kulo umngozo obukhona but kokubhlungu ukuthi ke ngidisarmiwe but ke akulutho umuntu nomuntu ngokaNkulunkulu.